Oras ti radyo ti Radpas. Kintipen sa 13 at 8 minutos kalpasan ti oras nga alas 6. Itamalem ti Martes Pitsa 26 ti mabilang iti bulan ti Mayo taon 2026. Kasi ti segod papagayam nila. Magkadwa tayo ti Master Control nen Jeruel Laranang kastamutin ti TV side ti Channel 13 ni Jo Maria Bab. Ngumay manin nagpalay lang kinagampayag iti lawang at angatang sumanglad ti samaray dayaw apagtaingan nyo. Babaen iti daytoy a programa na paulwan sa miwingayog ken dandani ti Lucanja. At iagserbe winagpay kara kayo Manong Lito Alcantara iso ti sidadan na mangkeben ken magpasangbay karag sinuratiyo abon iti dandani o anakay palaunan ti mensahe kat patigyo iti biag. Hingkas tamutin dagiti mapagayam yung ayat at tumartarabay ti daytoy a programa. Mabalin mo at nilaw ninyo dagitat kuminyo ti live Facebook ti DCTV Radio ti Radpas mabaon ti daytoy a programa sa miwingayog gidandani ti Lucanja. Kita tingarod tumuna panglukata sunata a may ruknoy karakay amin na pada-pada. Akas di dati analikay ka siguro meten anak kalipat ka itiday-didaw nga ayat mo lang kaguling ken lindo manla na asya nang pasakit ken ka tarik na awan pagituret na musin ti patpatkin musin ti ay ayatel isot mabukaw di maun ta puso sayang lain inpaay mo nga ayang sayang laeng tadi na inilalaw tadi na makita tadi na marikna sinaw tapang mateg mo at parang yan kuwara
Today, Apos pay out ng dating programa Tulong Eskwela Program na nagdaputi programa ni DSWD na ayuda para sa kapos sa kita. Isugamit nato yung programa na nag-request President Bongbong Marcos no amin ang pamilya na mapawag ng financial assistance. So, napanunod ipapresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na inigitan na program ng AKA. So, dati yung AKA ako ay sa kabalbalo na programa ng DSWD at dito'y ako at dito'y sa bali na mabalik na makaawa ng financial assistance. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City. Dan sa 18 minutos, kalpasan ti oras nga alas 6. Ang sakbay na papagayam, nagibasa ti Bertilandaneo, pastamutin lagi ti kablawyo, kin komenyo ti live Facebook. Kit kablawan tayo muna ti papagayam tayo unayat, at tumartarabay ti daytoy a programa ti ta Western Pangasinan. Pastamot ta probinsya ti La Union, Benguet, Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, ken Ilocos Ora, kang runan ti syudad ti Candon, ngayan ti radyo ti Radpas. Dagiti interesado mahirwar ti installment a motorsiklo at tuyan ti Royce Group Dom Philip Marketing Corporation. Manipod Candon Branch Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Sur, ken Abra. Ken ti amin na sangana Manipod Region 1 Ingana at Region 5. Idjaya na kada kayo tinaparta ka proseso kendi kalidad brande la motorsiklo Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa ito uray nyo gagayam umay kayo nag-apply tulungan kayo ang makairwar ti kapkap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo to warang plano mangirwar ti motor na no data mamuyo kayat na ti agkamotoran kuyogin nyo lang umay to opisina ti Royce Group Dom Philip Marketing Corporation tadati agururay a 1,000 pesos agon ko na ititunggal at makuyog na customer. No dati sa Lutsudio tumawag kiday to yung cellphone number 0927695299. Wino kumuntak ti via messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ito bumisita kayo
Karagiti na nakama ta branch office ti Philip Marketing Corporation ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa pulin tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, Minoy Bagayo ng Igyo, Tiradyo, Tiradpas, karagiti madanunan yung kakapintas kinaisum, ababalasang to opisina, Tirong Philip Marketing Corporation, tapnuin sigila maala yung mutlang 1,000 pesos no makairwarte motorsiklo tekos tumara. Pre-helmet lifetime free service, 3 years LTO registration kati requirements, to valid ID kin may salang ako may kara. Don Philip Marketing Tagur Uray kara kayo. Lagi timot nakabaya din ti motorsiklo da inkaya lanin na kita original warsiara ti motoryo to opisina ti Don Philip Marketing Corporation Candon Branch, Candon City. Kastamot karagisan pa'y nakaala iti plaka ti motorsiklo da manipod taon 2017 nagbababa 2014 inkaya lanin winiklaim sa dya opisina sa LTO District, Candon City. Itugot yun na kitay. Xerox copy to original WRCR Timotorio Agraman Valid ID. Kikunan Alfonso Rayray. Good evening, Idol. Lito special greetings to my best friend Roby Kala di Tasinait, Barangay Duyayat. Nagkapuray takin pagayam Alfonso Rayray. Kitkablawan tayo rula pagayam Rolando Gamuso and family, Tibagar, Candon City, ni Roger Rodriguez and family, ti San Isidro, Candon City. Hasta mutin ka Mr. and Mrs. Roy Jodelin Romero, Joanna Romero, ni Jau Romero, ti 6-2 General Marcandas, Rubio Galimuyo, di Locotora. Hasta mutin ka pagayam Anita Labayog, Ginwanda Sunsing Arsiaga, ti Bigbiga Sudipon, La Union. Ablawan tayo pa na pagayam ang Rakuya ti Lantag Santa Cruz ti Locotora, Agnes Obrero ti Talab Bantay Locotora, Linda Ontaril si Ontara, Tariwas Bani Pangasinan. Kastamo ti Alex Manaog in family ti Sapang Galimuyo di Locotora, Pastorano in family ti Rubio Galimuyo di Locotora, ken Rebecca Dagsi in family ti Kalungbuyan Galimuyod, Ilocosara. Kablawan tayo pa na Artemio Kabangkala, Irenyo Kabangkala, Hilario Kabangkala, Chito Barchita, Constantino Dolormente, ti Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocosara. Kastam ti Melba Rosario, Imelda Valdez, ti Barangay Patpata, sikin Candon City, kin Camil Gasatan, ti Barangay Paypayad, Candon City. Kablawan tayo pa ni Vilmagani Kabuatin family, ti Pariok First, Candon City, ni Edna Galunin family, ti Pariok Second, Candon City, ken Daniel Galcon, ti Kalawaan, Candon City. Hasta mo tin ken Vilma Sulibon in family, John Sulibon in family, ti Barangay Mabilig, Sigay, Ilocosara. Ni Edna Tolentino, ti Silag Santa Maria, Ilocosara. Erlinda Inorilla, ti Arnap Salcido, Ilocosara. Princess Bulburo, ti Kaburaw, Santiago, Ilocosara. Ken Venus Monte Tobidan, ti La Trinidad, Benguet. Kablawan tayo para Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista and family, Ipi Bautista and family, ti Barangay Barrientos, Luna, La Union. Hasta ken Jericho Lucero, ti Quirino Tagudin, Ilocosara,
Mina isladi rampang Balawan La Union, hasta pa kin Norme Batingan, Mian Batingan, Rio Batingan, Gretchen Lia Batingan ti Barangay, di Guzman Mabini Pangasinan, kin Merlin Homa in family, ti Samang Norte, Bulinaw Pangasinan. Pablawan tayo mo ni Renato Tingorden, Brenda Tabor, Serlen Rivera, Tortiga Baknutan La Union. Hasta pablawan tayo pagayam. Doon abungan di si Miurbos, Jamaica Maymay Rosel Largo, Asli Tumbaga Marcel Abungan, ti Barangay Kulayo, Bani Pangasinan, hasta kin Batputlas Igan Dawasin, Jaime Francia, Romel Francia, Jefferson in Norelia, Doming Norelia, Luis Gannad, Mr. Mrs. Clifford Eiling Gannad, ti Concepcion Gregorio del Pilar, ti Castapay kin Mr. Mrs. Edwin Eleanor Curesma, Alcantara and family, ti Nalasin, Santiago, Ilocosor. Kita tingurot tumunadani yung intay basa, naggapo si Naidal Yamilo Aquino, ti Barangay 12 San Isidro, Magat Salamat, Lawag City. Ti Dani unay tingkap paraglayag. Kalsadang awan tungod na kabakiran nga inggot samot na karayan nga awan patinggana ramon ti biag masapul dalya saten nang atong rapak ing katuntunon. Paray ti masakbayan ti anak, dagi tarapa pi kaguman ng maragpat, wen taluntunon ti dalaning kadanunon, puon ti balailo, ar kay kalyan ti gameng. Adda kami amang tartarabay kinka, waknitan tinasamag kadana. Tapno masirayan, lawag kintal na, ngait din ti waya-waya. Da kami ti bilog ti paglayagam, itinalawa danaw pagdalyasatam, masapol ti timon ti paggawudan, tapno dagiti arapa pakalkalikagumam, ti pinget sakripisyo ang magunudan. Suday ti Daniw na Paulwan, iting ka panaglayag. Naggapo si Naidal Yamilo Aquino ti Barangay 12 San Isidro, Magat Salamat, Lawag City. Kita timot nga rod ti Maysa Sonata ang may pakuyog ti Daniw na. Sudi a rosas, iti hardin ni masetas. Ayaw mo umuin nagmasagrap, numaimatangak. Libnos mo kendayak, ama magrusing, tuirik na. Nga ang pasagsidong mo, inggit pusaksak. Naumbi nga alimbubuyog, ititayak. Kaya rigam
12 nations. One goal. ABC Women's Volleyball Nation Cup 2026, Candon City, June 6 to 14, 2026. Malagsakan na datoy tatayon, makakaduak dagitoy agtutubo na datoy tata. So, duwa nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat I think there are 95 grantees. Isu dati makaala ti 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program.
Adapay sa 47 minutos, kasangwanan ti oras nga alas 7. Si kablawan tayo ni Roderick Saldua, manariman nga buy-buya ti live Facebook, ti DCTP Radio Tiradpas. Kat kunamot ni Herminia Gayed Abiliena, naimbag nga rabi tay amin ulitag, watching from Lolono, Luba, Abra. Ni Brenda Lopez Ariula, naimbag rabiyo kuya dito, kablawan man, pinagdengdengag ni gayem ko, Rosie Ruiz dita, bigkis tagudin ni Lukosor, agraman pamilyana kuya. Nagkapuray ta aking Brenda Lopez Ariula. Munamot ni pagayam Mr. Marcos. Hello, good evening. Good evening, sir. Kablawan na kami man ken isagutan taman sa miwing lagi ti papagayam ko akas kada Sir Rodi de la Rosa, Darwin Kalwagan, Merna Aguilara, Ibi Mamawla, Ana P. Beltura, kini Jomer, Antonio iti Isla ti Hawaii. Thank you and more power to your program. God bless. Nagkapuray tagil pagayam Nestor Marcos. Ni Nestor Marcos Maisa. Aragitoy dagitay. Mitar trabaho ti programa di Bombo Radio ken Maisa. Aman nasirib aman nurat ngay Ilocano ti Pagilian na Pilipinas. Katablawan tayo Rogelio de la Cruz and family, Titinan Santa Maria Ilocosora, Arnold Dueling and family, Tidasay Narbacan Ilocosora, Espiritu Salvador and family, Tikabarwan Santa Maria Ilocosora, Ken Florencio Suleba and family, Tapato San Esteban Ilocosora. Katunamot ni Legend Alcantara. Good evening, tatang kablawan man ni Sion. Hello, Sion, kablawan ka. Nasaan ka ngayon, Sion? Sion. Hasta pa'y kablawan tayo mo ni Glenn Beras and family, Tibang Bangar Burgos, Ilocosora, Ashley Ansita and family, Tibang Layan, Narbacan, Ilocosora, Anthony Dueling and family, Tabor, Narbacan, Ilocosora, Kinisani Calderon Montero, in family Kinarayan, Narbacan, Ilocosor. Hasta mo tin karapagayam, Rita Puro, Tikabugaw, Ilocosor, Wendy Lurita, Timagsingal, Ilocosor, Edgar Marquez, Tibukay, Abra, Abi Kitasol, Joshua Kitasol, Tikawayan, Ilocosor. Hasta kin Daniel Abalos, Rolando Abalos, Rinaldo Villaros, Lorenzo Sibain, Barangay Lamqua, San Emilio, Ilocosora, ken Kirby Villaros, ken Matubi, San Emilio, Ilocosora. Hasta pa'y ken pagayam Nestor Sumawi, Jose Galindo, Edwin Tolentino, ken Naratan, Salcedo, Ilocosora. Kitab tingaro tidani yung intaybasa, nga naggapo kinjing Tabladelio, ti Pinili, Ilocos Norte. Dahil ito sa Jai Quezon City. Tidani una na Paulwan Iliw. Manepo didawangkan dito'y silong ko. Inalipunan ni Tiliday dahito'y puso. Di ka nagpakada sikatim madayo, tinalikudan na kajak amot makaiga po. Nagkinarita, ngagbinuligta, itirigat, tinragsak.
Nagdanggayan tangayat, adinto manasanas. Jak pagdadwan, pamatag mo kanyak. Dagiti sa patam, nagbalin na liwliwak. Agyaman na iti ayata na impuswan. Indaton mo itinag, ide nga wan panagin ko kuna. Ito'y barukong naileben, nagbalinta nga panawin. Ngay takit na samit, uray alagi pun. Limtingan panagsoblim, tinagapwam. Urayan niya taramilin ta sa anun na magawidan. Panagarobos lulwa, adi masarkadan. Nagpaknika tapno, sa angkon na may matangan. Panagkita ta daytan ti kamaudyanan. Tiyada yung dinaptungatan na subyan. Nuada nagkurangak sa uwam tasolnitak. Tasum kunlata, tiliw dito'y kaunggak. Suday ta ti Daniw na Paulwan Ilew. Managapo kinjing tabladilyo, ipinili Locos Norte. Kitag timot nga ron ti Maysa sunata, amay pakuyog ti Daniw na.
Iti panang irogi kadagitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inup nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga amo nga bababae kas kada lalaki ket pinaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na dagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan ada ti kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na no dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsoro umay dalata ket may soro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita ditoy dragon kaskada bilit mabalin mo dagitoy belt bags dagitoy backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagitoy nga pataudin. Ay katuon apo no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison ti numuti biyang ta danunan dagitoy no ada kasapulan. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits, go na go. Move more. Eat right. Be clean, live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan. Sa healthy Pilipinas. Pagkasat tayo, ang kanay ng ipagpagang ito yung siguro distrito, at least hanati nga babayan na po dagiti ay managaya tunay nga leaders tayo dito yung kanunan kita Deputy Speaker Christine na po Mayor Eric Sison kaya dito na dumaduma pa na leaders tayo dito siguro distrito. Inaalat ko for TESDA for 2023 ko 5 million and dagiti na duma-duma nga training nga gabo TESDA, production of organic fertilizer, production of organic concoction, carpentry, masonry, welding, electrical installation and maintenance, tile setting, dressmaking, bread and pastry production, basta di pinag-graduatean nyo, food processing, salting, food processing pickling, food processing sugar concentration, cookery NC2, prepare Adan may sa minutos, kalpasan ti oras nga alas 7. Kitkablawan tayo ruda pagayam, ilina ko jamat,
Piligalot Corazon Calibuso, Bisi Calibuso, Manalin Kodjamat, Caroline Kodjamat, Cross Kodjamat, Rubin Kodjamat, si Barangay Langigan Sikin, Kandun City. Hasta mo kay Roslyn Yanga, Lizel Ramos, ni Sita Gadja Valdez, ni Mia Arias, Yolanda Rosario ti Barangay Patpata Sikin, Kandun City. Pablawan tayo mo ni Roelio Ortiz, Ronaldin Ortiz, Jonalyn Ortiz, Ronami Ortiz, ni Durecho Ortiz, Yugardinya Ortiz ti Barangay Nagsabaran Sur, Balawan, La Union. Kastamutin kin Maricar Murao Garcia, Carmelita Murao, Nelson Murao, Bibi Murao, kastamutin ti Villanueva family, Kuntawi family, Musuila family ti Barangay Paratong 3, Bangar, La Union. Kablawan tayo mo na Barangay Kagawad, Alberto Gamis, Barangay Kagawad, Jukar Parillo, Barangay Secretary Nelson Manalo, hasta mo tindag di Barangay Tanod, Kimbits W. Bienes, di Barangay Villarica, Kandun City. Pablawan tayo mo ni Yume, manariman mo nagbuibuya, ti live Facebook, ti DCTP Radio, ti Radpas. Hasta mo tinti Asinyan, Rondalia Group, Pascarapagaya, Alejandro Colas Banwa, Cariño Dimas, ni Willie Martin, Vergara Ginatang, ni Ricky Bagdayan, ti Barangay Kalumsing, San Emilio, Ilocos. Hasta mo tin Barangay Captain, ni Dincio Banwa, Barangay Kagawad, Arcadio Umalio, Ex-Captain Roberto Balvin, ti Barangay Sipsipbo, San Emilio, Ilocos. Hasta mo tin Barangay Kagawad, Mr. and Mrs. Nelson Mila Gagarin, Lolita Pascual, Tricia Valdez, Mila Valdez, Marlene Pariñas, Perlita Kodjamat, Juan Kodjamat, ti Barangay Langigan Sikin, Kandun City. Hasta mo tin Greg Lawagan, Manuel Kidaog, Ana Kidaog, ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocos. Ni Ben Saludo, Abit Saludo, Nixon Dakwasi, Domingo Manzano, ti Barangay Amaraw, Santa Cruz, Ilocos. Kablawan tayo mo ni Bernie E. Alonso, manariman mo magbuibuya, ti live Facebook, ti DCTP Radio, ti Radpas, babaen ti dayto ya programa sa umiwingayo, kindandanil ti Lokanja, naimbag Rabim Pagayam, Bernie E. Alonso, Manipo di Talawag City. Hasta ang kablawan tayo pa ni Junisio Dakanay, Clarita Ragos ti Barangay Alautit, Baknutan, La Union. Hasta kin Mr. Renato Berna Pascua, Ortiga, Baknutan, La Union. Nagusto Ligaspi, Juanito Alcantara ti Barangay Talyaon, Tagudin, Ilocos. Kablawan tayo mo ni Barangay Captain Alfredo Kawis, Barangay Kagawa, Gigi Coeco, Jopre Cadorna, Minda Palo ni John Byron, Birelio Ambabag ti Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocos. Gasta mo ting Glory Gayaw, Emily Tumopia, ni Annabel Tumayo, Marlene Antolin, Herminia Ramos, ti Barangay Kalitong, Burgos, Ilocos. Kita tingaro ti Pambalagip Manipod Master Control.
po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost, gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na makuha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars. So yearly, year in, year out, malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship ko. They're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Whoa! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay bayan. Gapo iti napigsa agin kinet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti lima a metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon. Dan siyam minutos, kalpasan ti oras ng alas 7. Kit kunani ken dondunan, kablawak sir dagiti pag-agayim ko, itinagtukan Santa Maria sir. Nagkapurita ken dondunan. Dagiti interesado may reward installment na motorsiklo at to yun ti Rosecroft Don Philip Marketing Corporation. Manipod kan Dumbrals, Narbacan, Bantay, Santo Domingo, Ilocos, Ken, Abra. Ken ti amin na sangana Manipod Region 1, Inganat Region 5. Idjaya na kada kayo tinaparta ka proseso, ken di kalidad branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Anya pa itururay nyo gagayam, umay kayo nag-apply, tulungan kayo, ang makairuwar ti kapkap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawan ang plano, mairuwar ti motor na, nagdata mamuyo, kayat na ti agkamotoran, kuyogin nyo lang umay ti opisina, ti Rosecroft Don Philip Marketing Corporation, kadati agur oray 1,000 pesos, agun ko na ti tunggal adda, makuyog na customer. No dati sa studio tumawag ti daytoy a cellphone number 0927-6952-099 wenno kumontak ti via messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ita bumisita kayo karagiti nadakama ta braso office ti Don Philip Marketing Corporation ng Masarakan ti Barangay San Juan National Highway Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa pulin nyo tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, winuy bagayo ng igyo ti radyo ti radpas, karagiti madanunan nyo kakapintas, kinaisim mababalasang
sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapno yung sigila maala yung mutlang di 1,000 pesos no makairuwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, kati requirements, to valid ID, ken may salang ako mikar. Don Philip Marketing Tagururay, kada kayo. Dagiti mo nakabayadon ti motorsiklo da, yung kayalanan dagitay. Original URCR ti motoryo, to opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Hasta mo talagisan pa yung nakala. Iti plaka ti motorsiklo da, manipod taon 2017, agpababa 2014, in kayalanan winiklaim sa jay opisina del LTO District. Ito got yung lang dagitay. Xerox copy ti original URCR, ti motoryo agraman valid ID. Pitukas parihan maalayon, dagitay plaka, inayon yung motor nga i-upload. At diyan lang papagayam. Kitkablawan tayo nga rula pagayam. Delia kidangin, Dio kidangin. Ricarda Calagues, Roslyn Calagues, Ronald Indong Pine, Rialin Benito, ti Barangay Sariwan, Salcedo, Ilocosoro. Kastaw ti Edwin Sullivan, Rick Rivera ni Michael Katabay, Domingo Carolino, Bonifacio Pilong Divina Jr., Kenny Ribain, ti Don Philip Marketing Corporation, Alaminos City, Pangasinan. Kastaw tablawan tayo ni Mark Anthony Gratuito, ti Villarica, Candon City, ni Efren de Castro Jr., Efren de Castro Sr., ti Bagani Ubog, Candon City. Kastaw mo itong kanapagayam, sila Miro, ni Carjoy Romero, Teresa Romero, ni John Joseph Romero, Salvador Romero, Pililena Romero, Martes Romero, Fernando Romero, di Barangay San Miguel Burgos, Pangasinan. Kastaw kay Rosalyn Garriga, Renalyn Garcia, ni Roma Mitoquero, Edmond Gamata, di Banayuyo, Ilocosoro. Ablawan tayo mo ni Adila Rivera, ti Green Valley, Baguio City, ni Jolie Navarro, George Ramirez, ni Joan Ortiga Ramirez, Kenjen Garcia Ortega. Hasta mo tingin Malua Baya, ti San Fernando City, La Union, ni Malua Baya, ti Candon City, Magda Ileo, Tapato, San Esteban, Ilocosoro, Ili Tejada, ti Kinarayan Narbacan, Ilocosoro, ni Felix Ramos, Ilauingan, Santo Domingo, Ilocosoro, Pablau Reto Nagapo, in Carlito Estranyero, ke Barangay Sabangan, Santiago, Ilocosoro. Kablawan tayo mo ni Albert Cacho Almasante Pilarabra, ni Raymond Cadosio Tambulugan, Narbacan, Ilocosoro, Eric Paulo ti Pawa, Bigan City, ni Lister ti Laplapog Villabis Sosa, Abraham. Kablawan tayo mo ni Janus Caro Orpilla, Janice Orpilla, Dante Orpilla, Crisanto Gabayan and Family, Danaya Gabayan, ti Barangay Salvador Sikin, Candon City. Kablawan tayo pa ni Barangay Kagawad, Mario Barit, Barangay Tresorera, Angelina Abanto, Barangay Secretary Richie Guerrero, in Barangay Captain Ricardo Bilog, di Barangay Nagribcan, Santa Lucia, Ilocosoro. Hasta mo Tilamor Salibo, Lorenzo Lawagi, Olita Lawagi, Roni Alcantara, di Barangay Barakbak, Galimuyo, Ilocosoro. Pablawan tayo pa ni Jubilito Bustamante, Orinico Bustamante, Prudencio Bustamante,
ti Barangay Patpata, Balawan, La Union. Hasta pa kablawan tayo mo ni Ariel Lopre, Marie Lopre, Yolanda Lopre, Roel Lopre, Manilin Ison, Lady Claration, Leah Ison, Daniel Orbos, ti Barangay Katulay, Bulinaw, Pangasinan. Hasta ang kinakapil ka Bislan, Andaya, Abilina Dakumos, Bagday, kini Arja Bilan, ti Barangay Bitong, Galimuyod, Ilocosor. Kita tingor ti Dani yung intay basa, na naggapo kin Danford Domingo, ti Bacarra, Ilocos Norte. Ti Dani yung na Paulwan, Nam Namaet. Umanayon taladawam, ngaynak matmatan, nukasta malagip ko, naragsak, anak palabas ta udungo. Kaslasaan kupay lang masino, nuanyat pudno rason mo. Inkaing-kalang tuy puso, tada ka barbaro wana serpat mo. Tumrem dagiti luluak, no kasta mahiliwak, lipating kay tikunak, ninjak may suro tireknak. Sikati diktar panunot kin puso, ororayek panagsublim tilsidong ko. Kit sinanama kadumting ka, kit intay silpo, tinapog sa taragsak ka. Suray ti Dani na Paulwan Nam Namaet, nagkapo kin Danford Domingo, ti Bacarra, Ilocos Norte. Kitab timot na rod ti Maysa Sunata, amay pakuyog ti Dani na. Pasublienta ni Aya, pasublienta ni Ragragsa, di mo man itulong nga agsinat dalan ka, bay amon na palabas, bay amon kakinang
pabayagin at tiyempo. Bayaan mo na palabas, bayaan mo takinarangas, kaisulat taayan, pabayagin at tiyempo. Bayaan mo na palabas. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts. Adda pa iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs. Adda pa iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Kukua kanimat matunan Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Sharon Milaunay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganuat dito itupad program para iti umili, para kadag iti umili dito sa Salcedo. Basta kanya yung tagkaapok at for calamity victims recently at the earthquake ng typhoon na invite ko yung distrito tayo ito nagaduga dyan si Balbalayda. Di naduman sa akin pa masapol daw umalis ni Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute at para dito di kalaki victim. So,
Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Nagado nga kakao, fruits. Ngam maperper dita awa mo tagaramid. Ito tanti naramid ko, magpaaramid at sa dambak ko ito hindi nga aramid nga may isa. Una na lagay tablayan. Habang nagpaparamid at adalit mo at yay, pampamayan na. Ay, awanti, dati ko pa organic sir, awanti na ilalok na no preservatives added kung man yay. How to cook kada yay, no pagmaride, pagbalinam nga chocolate. Maminsan ang sarwap ko 9 kilos. And then, they gave 9 kilos, 4 days. Less than 200 rolls. Nututubo makaison ati katulungat ti unig ti pamilya ko makatulong dito bing para kanyak sir na pinta sa launay. Adan 30 minutos, kalpasan ti oras ng alas 7. Kablawan tayo roon na pagayam April Abilio, Merjo Abilio, Rodrigo Abilio, Milenio Robang, Ilse Robang, ti Barangay Amgid, Candon City. Hasta mo tira pagayam Ruli Gabaldon, Binamin Nandaya, ti Barangay Baringkukurong, Suyo, Lucotor. Ingastang kin Richard Chan, Torsadan, Suyo, Lucotor. Kablawan tayo mo ti Barangay Captain Pedro Obuan, Barangay Kagawad, Alfredo Baclayon, Kindores Ramirez, ti Barangay Mabilig, Sigay, Lucotor. Kablawan tayo mo ni Milani Kabanban Marsan, Delvin Ganadin ti Barangay Tangki San Fernando City, La Union. Hasta mo ti Barangay Captain Joselito Magpali, Ricardo Sibayam, Frankel Mirol, Chopilo Baguyo, Narciso Abasa, Nestor Maer, Injani Pekwa, ti Bangar Respond Radio Group, Bangar, La Union. Kablawan tayo pa ni Jason Libayni, Marlin Ventura, ti Barangay Magallanes, Luna, La Union. Hasta uting pagayam Jobiling Gawat Salon, Adelina Bugasto, ti Barangay Darapilap, Candon City, Nedvina Surin Biskera, ti Bangadabra ni Tismina, ti Kabkaburaw, Burgos, Silucotor. Kablawan tayo mo ni Bobby Gorospe, Larry Ababa, ti Barangay Pidpid, Santa Cruz, Silucotor. Ni Bernardita Libaton, ti Barangay Bognay, Candon City, Janice Mila Chica, ti Pantar Villahermosa, Santa Cruz, Silucotor. Kablawan tayo mo ni Cesar Balios and family, ni Vincent Niego Sr. and family, Ryan Balios and family, Talangigan Sikin, Candon City. Hasta mo tin pagayam Henry Navarrete, Neria Navarrete, Jonathan Navarrete, Jeneline Navarrete, Ladia Amores, Gerardo Canton, Maria Canton, Florencio Canton, Landino Abungan, Marisa Abungan, ti Barangay Kulayo, Bani, Pangasinan.
Pastaw Tablawan tayo ni Jose Valdez, Ligaya Balvin Clauden Barruga, ni Miriam Corbeto, ni Sunshine Sumakyab, Dani Del Rosario, ni John Balucanag, si Claudio Nestor Barangay, Bidbiday, Galimuyod, Ilocos Oras. Kastamot ni Retired Master Sergeant Arthur Passion, Cora Passion, Kati Passion, ni Cisalin, kastamot ni Barangay Captain Mr. Miss Robin Mamaklay, si Barangay San Roque, Santiago, Ilocos Oras. Pablawan tayo mo ni Bet Alcantara Domino, Lisa Cortez, Fordelisa Reyes, Beatriz Basilan, Melio de la Piawen, Clarita Domingo Tisecho, Balansay Kabugaw, Suyo, Ilocos Oras. Kastamutin Willie Romero, Tinaglawan, Santo Domingo, Ilocos Oras. Mr. Miss Berelio Privilena Domingo and family. Mr. Miss Benamin Brandy, Brenda Rante and family. Mr. Mrs. Helio Marquez Domingo and family. Tinalbo Santa Maria, Ilocos Oras. Kastamutin Nakablawan Taypay, ni Joper Bilaso, Jeffrey Dangkikan, ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocos Oras. Astaw ti Matiri Sagaboy, ni Dan Albortangad, Lucila Ilgamo, siyang Recruzado, ti Barangay Rubio, Galimuyod, Ilocos Oras. Astaw ti Cesar Gakotan, Yulita Gakotan, ng Gakotan family, ni San Nicolas, Candon City. Kablawan tayo mo da Mr. and Mrs. Abraham Abalos and family, Mr. and Miss Rodrigo Mariano and family, Mr. and Miss Renyo Antolin and family, Mr. and Miss Abraham Abalos Jr. and family, kin Mr. Gregorio Abalos and family, kin Mrs. Edna Escobar and family, kin Barangay Sabangan, Pinggan, Burgos, Ilocos Oras. Astaw kin Rene Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal, ti Barangay Lasod, Santa Cruz, Ilocos Oras. Ni Ben de la Cruz, Belinda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Ruiz, ti Barangay Pinipin, Santa Cruz, Ilocos Oras. Kita tingaro ti Pamalagip Manipod Master Control. Twelve Nations. One Go. ABC Women's Volleyball Nation Cup 2026, Candon City, June 6 to 14, 2026. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997
otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Sama-sama Kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino. para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho at hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas. Dapat 20 minutos kasangwanan ti oras ng alas 8. Katunanin Benedict Sumira was out sir. Nagkapo kin Manong Edward Britos kinagito'y kakadwami dadyo like kak Abat Mansano Benedict Sumira. Ang dingdingag kami tata sir kadwak da Manong Edward Britos Joel Laikap Ken Abat Mansano was out from Ragat Tagudin, Ilocos. Nagkapuray taking Benedict Sumira. Ikablawan tayo ng Elisabon Selection and Family. Ikabarwan sa ni Emilio Ilocos. Ni Marie Valdez si Patak Burgos Ilocos. Yang Malano ti Bangar La Union, Lilyadagno ti Kasilagan, Banayuyo Ilocos, Kinisali ko Jama ti Santa Cruz Ilocos. Kablawan tayo mo da Mr. and Mrs. G.R. Myla Garnasi Gawat and Family, ti Katirman Candon City, Mr. and Miss Geoffrey Lisa Gambito and Family, Arling Galon and Family, ti Barangay Waigdaya, Candon City. Hasta mo tingin Mercy Gabor, Ayla Crisanto, Erickson Keynes, Manuela Keynes ti San Nicolas, Candon City. Pablawan tayo mga ni Florante Gramay, ti Santo Tomas, Candon City, ni Lea Gawat, ti Silgawat, Lawrence Gawat, ti Barangay Patirman, Candon City. Yung kastamutin kay Brenda Lopez Ariula, ti Barangay Barakbak, Tagudin, Ilocos. Kablawan tayo mo ni Dennis Madriaga, ti Bango Dabra, Augusto Mico Alurina, ti Soyo, Ilocos. Kini Angel Arcina, ti Abur Narbacan, Ilocos. Hasta mo tinakablawan tayo pa Mr. and Mrs. Bene Violeta Alcantara and Family, ti
ti Hansel San Esteban, Ilocos, Binalinmina, ti Barangay Kabkaburaw, Burgos, Ilocos. Kunani Benedict Sumira, Sir Mabalintag, Dani Live, patulog mo lang ni Dani mo, dito'y DCTP Radio Tiradpas. Ang kami nag-awat at ti Dani para live. Suratem kiti patulod mo, ida ito yung address, Tumanong Lito Alcantara, Kerop sa Miwingayo, Kinandani, Tilokanja, DCTP Radio Tiradpas, San Nicolas, Candon City. Doneta Benedict Sumira. Paglawan tayo pa ni Victor Abaya, ti Barangay Kamanggan, Santa Cruz, Ilocos. Dayan Cortado, ti Kalawan, Candon City, Ria Palya, ti Barangay Lobong, Santa Lucia, Ilocos. Hasta mo tingala Mr. and Mrs. Danilo Losi Galyeso and family, Mr. and Miss Dennis Vilma Alcaide and family, Mr. and Miss Raymond Doliente and family, Junior Alcantara Jr. and family, Mel Inigo and family, Chopiro Balvin and family, Berelio Balvin and family, Lito Balvin, Dennis Aguilara, Benedicto Kodjamat Jr. and family, and Robin Kodjamat and family, Talangigan Sikin, Candon City. Kita tingarod ti Maulia Sonata, amay ruknoy karakay amin na pada-pada. Awan gayam patek kuken kabiyag ko, naited na kun sa bali a puso, mariknak pa'y para pamateg mo, idintuta awan ka metten to'y sidong ko, apay anya kadi tibason ko, tani ayat impaay kumeti amin ko, ada ka din sa bali a puso, nagsakit para kanya, ti inaramid mo, naragsak ka kadi, amangkit kita kanya, agsangsangit adda sa bali nga ayan, kasanod tupay nagadu nga arapaap, jak kaya asang wen, taawan kan dito'y na. Apay anya kadi tibasog ko, tani ayat impaay kumeti amin ko, ada ka din sa bali a puso, nagsakit para kanya, ti inaramid mo, naragsak ka kadi, amangkit kita kanya, agsangsangit adat sa bali nga ayan, kasanod tupay
At dapat sa 42 minutos, pasangwanan ti oras nga alas 8, ngentay paragpakada. Ti kablawan ti nga ruda pagayam, Fatima Valdez, Evan Valdez, Merly Valdez, Welcamat, Ricardo Sabado ti Corroy, Santol La Union. Pastaw tin Sira Tubia, Carlo Taglusolos, Oliver Kodjama, tin family, ti Makawayan, Burgos, Ilocosauras. Pastaw tin Darwin Pantalion, Alexander Pantalion, ti Kapang Pilarabra, ni Gator Reyes, ti Tukipa, Luba Abra, ni Madeline Monses, ti Tamak Villavisosa Abra. Kablawan tayo mo da pagayam, Ibi Nicanor, Eduardo Nicanor, ti Patar Agno Pangasinan, ni Lailani Rivera, ti Barangar Barlo Millsite, Mabini Pangasinan. Astaw tira Mr. and Mrs. Frederick Marcel Combas and family, Filimar Combas, Fraser Bileno Combas, Candida Combas, ti Barangay, Gayaman Luba Abra. Mablawan tayo mo ni Wilson Calindas, Ma Pilipinas, ni Gary Gallardo, Crisanta Villacarta, Merly Gambon, Mr. and Mrs. Nanding Pili Galutin family, ti Barangay Bagani Gabora, Andon City. Kastabot kina Albert Rapada, offering Rekepo, Mr. and Mrs. Boylon Organaban in family, ti Barangay Patpata, Sikin, Candon City. Kastape kina Arnel Garcia, Joby Garcia, Ira Garcia, ti Barangay Sabuanan, Santa Lucia, Ilocos. Nagita interesado kayat na mga irwarte ustolmi na motorsiklo at tuyen ti Rose Club Don Philip Marketing Corporation. Manipod Bantay, Santo Domingo, Ilocos, Ken Abra. Kinti amin na sangana Manipod Region 1, Inganat Region 5. Ijaya na karakayo tinaparta ka proseso, kendi kalidad branded ang motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Anya pa ito rurahin nyo kagayam. Umay kayong nag-apply, tulungan kayo. Makaiwarte kapapnikan nyo ang motorsiklo. Nagitin mo tawan ang plano, makaiwarte motor na nudlat ang mamuyo kayat na tiyagkamotora. Kuyugin nyo lang umay ito opisina sa Rose Club Don Philip Marketing Corporation. Tadati ako oray 1,000 pesos. Adadati makuyog na customer ang makaiwarte motor na. No dati sa Lutsudio tumawag, iday ito yung cellphone number 0927-6952-099. Mino kumuntak si Dia Messenger, Lito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo, karagitin na nakamat sa branch office, si Don Philip Marketing Corporation, ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan Tilanbang. Sa puli nyo tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, Minoy Bagayo ng Agyo ti Radyo ti Radpas, karagitin madanul niya kakapintas, kinaisim mababalasang ti opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapnuin silila mahalay yung mutlang di 1,000 pesos no makalugar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, kit requirements to valid ID, ken may salang komikar. Don Philip Marketing Tagururay, karakayo. Nagitimot na kabaya din ti motorsiklo na, inkayalanin na kita original URCR, ti motoryo to opisina, ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kastamot kalagisan pa yung nakahala. Iti plaka ti motorsiklo da manipod taon 2017 agpababa 2014 inkayalanan nun ni Clem sa opisina del Teo District, Candon City. Ito ko yung lagi na kita Xerox copy original URCR ti motorsiklo yung agraman valid ID. Alawin papagayam nila. Agsipot kilabos manin
Ti oras tayo dito yung programa sa mibingayo kinandani tilokanja. Kitinton manen malum na bigat. Padaanan yung tumanin. Ti sasangbay sa Dayaw apagtengan nyo. Alang rod papagayam nila. Ibati min tinaimbag nga oras. Kendra biwamin na pada-pada. Itinagan ti Master Control. Nenji Ruel Laranang. Hasta mo tentative sa ITPN Channel 13 ni Jo Maria Abab. Tento'y pagayam niyo, Manong Lito Alcantara, Lito'y I love you all, bye-bye. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocanja at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas.